صاد جلق أبو مما سورة آتيني سورة كنمت ما سيتي بسم الله الرحمن الرحيم جنيتي كرانا صاد يجون قبيتك تربين إيقاليني الله أعلم بمرادي بذلك جن قبيتك كتي تنروان اتفر رب ما بيخا نتي تنربي فاخيتا چبانو جيچودا اسمانو وني دفتيف دتبسي سودا قريشوني قرآن ومن تبينو وان تكمالتم خيسا جرا أمني جناني ميتنا بيخا جي ربي وانا كناتنا إعجازة دتبسي سودا في جن والقرآن يجون قرآنا كخطه واوتي والقسم متخخوتي والقرآن يجون قرآن ذي الذكر يجون أبا قرصات يسانين كخط يجودا إيه قرصي قرآن مخانا خيسا جرا ولينا ما نقرص الله ذي الذكر يجون قرآن أبا شرفات يسان إيه إنمانو مرچا قدك أبا يجودا ذكر يجون شرف جامعة تفسر ماجان والقرآن قرآن كخدتي ذي الذكر يجون قرآن صدركا قدك أبو سنجيشودا سنين كخدت مال جيشوديرو دبين تنودوما ديمتو كان منور كخرات دابت لالما مال هاجنو بكتنت مال هك أدر ميديرو غرغلي مال جني بل الذين كفروا في عزة جيتما هاسو براكو تيشودا لا تبعثن جنيشو سنين كخدت لا تبعثن نخافمتن جيشودا سنيفو لتباسونا بكتنا قرأتشو قبنا والقرآن ذي الذكر قرآن أبا قرصا سنين كخده والقرآن ذي الذكر يجون قرآن صدركا قدوك أبو سنين كخده لتباسونا يجون خافمتن أكنت نفتني جيشودا ورقالين مواسطي جواب نمان خخوتنا توقنا فجرا خجوس جريشودا إن ذلك لحق جئنا چگدي فدوتا kuni gaala fadheertu tana deemne sanammoo jawaaba godhutti xiqqoo namarratti ulfaataa kun waliin nuun deemu jaan gariin ammoo maal goona ja wal qur'aani dhikri jechuun qur'aana abbaa gorsaa kanaan kakadhee kama halaknaa jechuudha baay'ee balleessine min qabli ummata kanaan duratti namoota hedduu balleessin kama halaknuma kana jawaaba goonaa ja gariini kanarra mooje wal oolaaje irra caalaan la tub'asunna جلقب مخنا برجود أشوتو الرجال جنما بل الذين كفروا برور كفرسون في عزة جتون افتولوا ما خيس جيران جتورا في عزة جتون قطع خيس جيران قطع جتون نمنيتوكم مخنا ما دبي دغاتي مجرتو ما إنما وما إن في دول لا جيو قادي ما وانسان اتفوف جتورا في عزة جتون ما تجابين خيس جيران جتوا كفر جتورا عزة جتو مال جبينيا تكبر وتجبر جتو دا في عزة جتون بونا خيس جيران في عزة جتون قوتت جيران جتو دا إيه وان فريايمو نتوان الرجل رسان قدين ديبن دعوامتي أكار روبات اللي أنو رتروبسو انبربان جتو دا بل الذين كفروا برور كفرقوني في عزة متجبين خيس جيران وشكاك جتون ضد جيران جتو دا فالا دعوات غوتو سنجيران فالا قرانا خنا ديمو جيران بونا جيران كفرا تنجيراني دا جوابا تاتكون بلين ادرابا دفا دبي تكا خرا اسو جيران سنيرا خرا بيرا جيجيرو جيچودا سنيفو ادرابا جيچون دبي دوراني چفته فايلي بيرابا نو جيچودا اكاسي سنيفو سنيو جولتين ديمتور ما أتو ولتنين أوفرز جت سيف ولتين ديمت إذا تنقبانو تالته ما كم على كنان دكتي تيكو أكنا جت مخينا نقعد ديمت لا كنتي سير كالو لولتي أكثر لا تباسونا أسمك الدرة نخافم تنجنني بل الذين كفروا والركفر بك خافمو تندي الدجر جتودا كم على كنا جتون باي بليتين مو من قبلهم جتوني تانين درتي من قرن جتون أمتو ترى ummatoota baay'ee balleessine fanaadoo jechuun ni lallaban ummattoonni sun silaa qarni jechuun yeroo isaan keessa jiraatan sani jaarraa jechuudha saniifuu kun imma alkallattii jaaniin imma gaa jaarraa dubbateeti ummata yeroo san keessa jiraatirraa fedhee jaan min qarnin jechuun ummattootarraa ummattoota baay'ee balleessine fanaadoo jarri nuti lafarraa balleessine sun hoggaa nuti halaakatti finnu فنادو جتوني للبنجي
نرقبي أمان تنارك والقبني ولا تحين مناص يرون ديفا يروساني متيجورا ولا تجون ليس الحين حين فرار جيجورا جان لا تم أنا ليساتي هيكا ليسا بكيسا قبا جيجورا ولا تجون لا تأيس جيرا حين فرار جيجون يرون ديفا سن أيس جيرا جيزيسان قلني ديفا توقو بكتي و ليسا نجيرتو يرون سوا يرو للبتني متي للبين دران دبرتي جيجو ديم ميجو ربين لا تان معنى ليساتي وهي بلغة اليمنيان لغة ورا يمني لغة ورا يمني جيجو دا لا تا ونسونا كثين تاني جيجو مدوبيو غادا بمسيسو ديمتو ولا تحين مناص جيجون ليس الحين يرون إسان للبتن سن هنتاني حين فرار جيجو يرو ديفاتي متي يرون سلاتي سنتي درو قدتي يرون سو يرو للبيتي متي للبين درو دبرتي سلاتي درو سراو قبم ملي ايغا ازامنو دفه غري ديمن جيرت جيچو ديمما واجبو جيچون ندين كيسيفه نسان كن انجاهم جيچون نسان تدفو تنا جايبتي تيجي منذر منهم جيچون سوداچي سان راته ارغمما ما نور تهاتنا تودي دي جابجرا ديرو سنسان غدوراره مينا ما افاني سابيخن خادا ابا سابيخن خغوسا سابيخن نما اينيما سابيخن ثاني ترغون تن اكمي اجايبتي تاتيمي وقال الكافرون كافرتون نجان هذا يجون انكم نبي محمد بانني عليه الصلاه والسلام ساحر جيجون نما فلغدو كذاب جيجون اكان كجيبات اجاني نيچودا اسما دراني سان كيسه غدته isaan keessatti waggaa 40 ga'e nama takkaa waan akkana irratti arkin arruma dhufanii innummaan quraana kunoo wahiina dhufe je'ee haqa jiru san himnaan saahirun kaddaab jechuu eegalanii ajaalal aalihata jechuun sa inumaa rabbootani godhee mitihi ilaa waahidan rabbuma tokko qofa deebisee miinuma suuraan qul wallahu hadiidha isaan irra qaramnaani waan kana loluu turanii jan Abu Jahl faadha warri waan kana lolee yeroo sanii fi أجعل الآلهة إنما ربوتا خينيسان نقول متي إله واحدا جيشو رب متوقع قفت دي بسيمتي ربين توقما لما متي خاك أنقبر اسمه قفا جئوانا كانتنا نفدي متي جان إن هذا ونين دي ممكن لشيء عجاب جيشو وما أجائباتي وما نمدين كساسات تكاتنا نتاقيني دابر مباسا وانتلق الملو جيشو غرين قرقودون سني ديمن منهم جيتون إساني راوري غرغدون ملا أوكا جني ورا إسان كيسا دركاك أبوجان وانطلقني ديما الملا جيتو منهم غرين غرغدون إساني راتاتني ديمتي أنمشو قائلين جيتو راجان قائلين جيتون خجانا لتانين أنمشو جيتون نياسا نون ديما واصبروا جيتون ديدادا على آلهتكم جيتون ربوتا خيساني ديدادا inni waan fedhe aymaa oolu wasbiruu jechuun didadha jechuudha irraa garangalina ala alihatikum rabboota keessan irratti didadha balummaan feetu sun abuutu inna hadhaa jechuun rabbiin tokko qofaan tun la shay'un yuraadu jechuun wahuma fedhamu qofa tuni fedhinnuma nabi Muhammad qofa malee fedhinnuma isaa qofa malee waan sirriitii miti fedhinnaa isaati nutti hime malee dubbi sirrii muttiin jiru jechuudha yoo inna hadhaa jechuun didachuun keessan kun rabbootuma keessan qofa irratti hafuun kun la shay'un yuraadu minkum waan isinirraa jaalatamu tokko rabbiilleen akkas fedha meekami kana janamni la shay'un yuraadu jechuun waan isinirraa fedhamu tokko rabbiilleen akka rabboota baay'ee gabbartan isinirraa jaalataadhamma taniifuu kijibaan raga fageeffata jaanii jarrimma asumaa'ee akka waan gartee rabbiin waatti dhaamee jiru jabaadha akka waan rabbiin isaaniin jee takka godhaniiti inna hadhaa jan didachuun keenya kun rabbootuma keenya kanarratti didannee isaanuma qofa gabbaruun kun la shay'un yuraadu minna wanta nurraa fedhamu tokko ta rabbiillee nurraa jaalatu irra diduu qabna namni aadaa irraa garagaluun qabu tana irruma dhumna jaan jechuudha maaliif wanni isaan ragaa godhatan ammaasis kunoo kanala namnummaa waan kanaan deemu hundi wanni inni ragaa godhatu
ما سمعنا يجون نتندقيني بهذا يجون وان نبي محمد ديمون كنا توحيد جي واني ديمون كنا توكم ما ربي جي وربي توقف إني مخنا نتندقيني في الملة الآخرة يجون خراد ركيسة تندقيني يجون نعم أكلتشوتو فسرما نتولتشوتو فسربر إن هذا يجون ربي توقف عنسون ونما نبي محمد ديمو كل شيء يراد له مراد مساتي مالي فإن ساتي شريعة متنجرو يجودا وان برا دبي دغاي متنجرو وما في فدو كو فإن سا كو فنتيما تجرات يوخيو إن هذا جن خران نترجر خون أكرمت ربوتو مخينيا هدو كان رديدچون كينيا خون لا شيء يراد منا وانو رجالة متوكو يجودا أكمتي مي مالتو رجالة تديرو رغاني سان قبنو مالي بكتنا رتي ما سمين مبقى آدم ومتا دور قوفا يجودا بقى obsar rayo fasare namni tokko gaa obsi maal ta'e jechuudha didee jechuu baramma fakkeenyaaf rabboota isaanii irratti obsuu jechuun maal godhuudha isuma gabbaruu isaanii irratti hafuu qofa bar waan biraatii miti sabriin isaanii maa jiran sabrii biraatii miti rabbootuma isaanii irratti diduu isaanii jechuudha irraa garagaluu dhabuu amma isuma isaanii irraa garagaluu dhaban jechaan irra didan hafan bakka sanirraan deebine jechuudha ijannoo isaanii ta duraan irra jiran san qabatan jechuudha maa samiinaa nuti hin dhageenye biyaada karaa kanaa kanan dhageenye fil millatil aakhirati jechuun amantii biraa keessatti nuti hin dhageenye jechuudha in haadhaa wanni muhammad deemuun kun hin taane illa ikhtilaaqun jechuun kijibuma uumame malee jechuudha ikhtilaaqa jechuun ifiif uummateedha amantii biraa keessaa wanni inni haasotun takka hin jirtu jaan kuno jara kiristaanaatis numa garra jara yahudaatis ni garra waa meeqa gabbaruu jirti amantiin biraatu rabbiin tokko qofata jettu inuma hin jirtu gurra ol galu kagaggalu nuti nama waan akkasaa kana haasa'u inuma hin dhageenye jaan aunzila alayhi dhikru jaan ammaatii garagalanii qishinaa isaaniitti fufuu aunzila jechuun sani buufame alayhi jechuun isuma qofarra buufame azzikru jechuun gorsi min beeninaa jechuun nu keeysa jidduu teenyaa'e ma isaatu maali maaliif manguddoota keenya gurguddoo nama beekamaa ta'edhaan maan buufaminii innummaan qofti maarkataa waan kana inni maali nurraa garaagarummaa maal qaba inni ja'an jechuun majarri lola jiranii barinuma balum jechuun barinumaa isaan fi shakkin min zikrii je quraanuma kiyya kanarraa shakkii keessa jiranii jaabaramma nabi muhammad tuquu qofa odoon ta'in qur'aanumaan an itti buuse kanaa'uu shakku jiranii jarri waasi qofaa wajji wal loluutti jiranii aanaas kunoo naanis loluma jira jarrinii huma obseeti ballammaa yaduuqu azaab rabbiinis amma maal godhere mataatti luleechadha ballammaa yaduuqu azaabi azaabuma kiyyamma duran dhandhamini adhiisi jeme wanni kana godhattu wani dhumtuun tun azaaba kiyyan arkinii kana godhatti dhiisi qorichaan qotaafi yoonan dhukkeettiin kaasinni harkanii jenna am indahum jeemmaasis rabbiin lole namnummaan beekwaasiin lolu yabo am indahum jechuun moosa isaan bira jira kazaa'inu rahmati rabbika jechuun furtuu rizqii rabbii kennaa rabbiitiitu isaan bira jiramoo furtuun rahmata harka isaanii jirti dhiiroo akkamitti inni maanu keeysaa nabiyyi innummaan bichaan taatana moo kaznuma sanuu isaaniitis qulfii harkaa qaba dhiiroo maalirra dhaabbatanii akkana jettisa wanti qorqodduun tun jeemma rabbiin ammaas amin da'um jechuun moo isaan bira jiraayi kazaa'inu rahmati rabbika furtuu rahmata rabbii keetiitu harka isaanii jira rahmata isaa rabbiin nama fedheef kennaa jechuudha al-aziizil wahaab rabbii injifataa al-wahaab jechuun akkaan namaa kennu san duuba rabbii waa kennu san isa jabaa santu sii kenne nabiyyummaa rasulummaa isaa sii kenne sartifikeeta kana isaa sii kenne malee ati bakka biraatiin fudhanne akka waan furtuun rahmataa harka isaanii jirtuu maa godhatti je am lahum jeemmaasis rabbiin lolammaaf am lahum jechuun moo isaaniif ni jiraasa mulku samaawaati wal ardi
mootummaa samii torbanii fi dachiitu harka isaanii jiraayi wamaa beeynahumaa je mootummaan ammaasiis waan jidduu isaan lamaaniitu harka isaanii jiramoo mootummaa akkam qabdii wanti dhumtuun arabaatuun kan akkana godhattu je ammaasiis rabbiin falyartaquu fil asbaab mee inumaa yoo dhiirataan je falyartaquu jechuun haa ol koranii mee haa ol baanii fil asbaab jechuun hara samii kana mee yoo dhiirataan haa ol baanii je deebi'ee maasiis rabbiin tun akka asiin ol hin deemne ni beeka jundummaa hunaalika je waraana xiqqishee takkaa baruu wanni makka keessa jiru tun wanni kana si godhataa kun jundummaa je waraana xiqqishee tokko jechuudha hunaalika jechuun kan makka keessa jiru waraana xiqqoo tokko mahzuumuun isiin tun cabsamumaaf teessi minal ahzaabi jechuun gareerraa isiin tataate jechuudha warra yahudaa wajjin tokkummaa ummatee kana godhatu jira cabxi qofaatti dhiisi guyyaa lola badriitu isaan eeggata makka jira baramma yeroo tanagaa jundummaa hunaalika wanni kana si rakkisu tun jundummaa maantun qaliili waa xiqqisho jechuu kennaa jiran wanni as jiru tun garee xiqqishee takka maazuumuun jechuun numa cabsamtee minal ahzaabiya isiinis tuuta kaafirtoota sanirraayi ni cabxi itti dhiisi ahzaaba kana kan baana dhiiroo warra gaafuma duraatuu nabiyyoota irratti tokkummaa uummatuu jira jechuudha gamtoota waltaanii jira maal dhabamsiisuuf amantii islaaminaa kana dhabamsiisuuf durattumaa warra marxifate tokko jira isiin tunis sanirraayi cabxi qofaatti dhiisi warri kasaaniitiifuu addunyaan hin dabarre kunoo warri nabiyyallaahi nuuhi duulees ni dhabame kan nabiyyallaahi huuditti duulees ni dhabame warri nabiyyallaahi luuxitti makkasitti duule sunis ni dhabame fakkaattiin isaanii tadabarte lafarraa dhumte tuninuu waan jiraate mifirii lamaa dhiisi je marabbiin kaddabat jechuun ni kijibsiifte kunoo dirree baasemma qablahum isaaniin duraas ni kijibsiifte qawmu nuuhin ummanni nuuhiis ni kijibsiifte wa aadun aadiis ni kijibsiifte wa fir'aawnu jechuun fir'aawniniis ni kijibsiise zul awtaadi jechuun abbaa gadhawiidha inni katahee jaan abbaa shikaalaa jechuudha maali dhiiroo gosa azaaba yookiin qixaaxa inni namaan qixaaxuutiyan awtaad jechuun shikaala bakka afuri gadhaweeti nama ogaa adabatti kennu miilaa fi harka shikaalaa afran sanitti hidhee akkasitti aduu keessa oolchaa jaan sanirraa rabbiin zul awtaadi jeen yoo zul awtaadi jechuun abbaa waraanaa inni katahee jechuudha diktaatarshippiidha nama gartee humnaan ummata bulche jechuudha sunuu kijibsiisee ture karaan kun jaruma kana dura bahee jira karaa bahee deemu jiranii dhiisi jeenama rabbiin wasamuud jechuun ummanni samuudiin ni kijibsiifte waqoomu luuxin ummanni luut sunuu ni kijibsiifte waasaabul eeykati warri danniidhaa sunis ni kijibsiisan warra biyya isaanii mukni baay'ee jiru jechuudha warra caakkaa qabu san ummanni kun ummata kami biiti sun biyya mukni baay'ee jiru jechuudha biyya madiyani jaan qawmi nabiyyallaahi shu'aybiiti eekaa wanni jaaniiniif maali lafa isaaniitu baay'ee marga magarsa muka baay'ee qaba sababaa sanitti eekaa jaaniin magaa warra dannii warra biiti isaanii caakkaa jechuudha warra biiti isaanii baay'ee muka magarsitu jechuudha isaan sunis ni kijibsiisan ulaa'ikal ahzaabu je kun ulaa garagalee ahzaabni anbaanu jara kana je saniifuu gamtoonni jarri silaa gamtaaniin arreefu dubbadhe sun minal ahzaabi je reefun tanacha walitti tuqee jiramma isaan kunis sanirraa je saniifuu ulaa'ikal ahzaabu isaan kun hundinuu warra amantii islaaminaa dhabamsiisuuf gamtoomaniidha amantii islaaminaa dhabamsiisuuf warra walitti tokkummaa jaarrateedha kutan isaan sunuu tuninuu taajjirtu waa xiqqishoo fi hambaasaaniiti tunis ni dhabamti dhiisi je in kullun jechuun jarri sun hundinuun taane illaa kaddabar rusulaan ergamtoota kijibsiisu maleen taane ja iniin tun naafiyaadha maa yookiin leeysa kullun jechuudha cuftii jarri ma dubbanna kun hundin taane illaa kaddabar rusulaan ergamtoota kijibsiisan malee fa haqqa iqaabi jechuun qixaanni kiyya isaanitti mirkanaawe je bakka
adabniniin an kaafirtootaa qopheeyse irratti mirkanaawee dubbiin irratti hojjetamte akkasitti lafarraa dhabamsiise je wamaa yanzuru jechuun hin eegu haa'ulaa'i jarri keekunis hin eegan illaa seehatan waa'idatan jechuun afuuffii takka maleen eeganiitti dhiisi yeruma takka garrii kanatti afuufamtusan maleen eegan illaa sayhatan waa'idatan lallabbii takka malee jechuu dandeenya takkaayis lallabbii jibriil takka maleen eegani maala haa jechuun isiidhaaf hin taane min fawaaqin jechuun min rujuu'in if duuba deebiin hin taaneef bakka yoo nuti itti ajanye takka afuufi jennaaniin akkasuma lafarraa dhabamanii if duuba deebuun hin jirtu jechuudha yigbaanyiin deemanii bakkitti marabbi kasasanii wanni sunaanurraa ooltuu jaan takka hin jirtu jechuu deemamma fawaaqi jechuun silaa maal jechuu dhiiroo fawaaqiin deebii jennee fasarra if duuba deebuu jechuudha wanni sun haftu jaanii wanni hambisan hin jirtu fawaaqiin silaama yeroo elemaa gaalaa sanii jaan saniifuu umma duubaree yeroo gabaabduudha jechuuf deema reessummaan tunu dhufuunis naam qiyaamaan dhiyaattee jirti dhiisi jechuma min fawaaq jechuun hanqa silaama elemaa gaalaa lamaan jidduu jirtu jechuma yeroo gabaabduu ta'uu garsiisuuf iktarabati sa'atu jechuu himu jiraa jaan amma rabbiin hoggaan akkana jiru yeroo gabaabduu bicha addunyaan tunuun jirtu qiyaamaan dhuftee hanqas firraa nuttuma dhiisi irraa baafnaa jaan waqaaluuni janjarri kun mushriktoonni kun amma kaayela warrummaan makka akkana godhatu kunni jaani rabbanaa yaa rabbii keenya du'aa godhatu jiranii bar yaa rabbii keenya ajillanaa qixxanaa jechuun carraa keenya nuti asuma nu jarjarsi qabla yoomil hisaab jechuun guyyaa qormaataa saniin duratti mee asitti bakka teessii nuu kennee ja'anii kadhatu jiranii jaaballaa lama saniifuu namni du'aa hin beeyne maal jaan namni xiyya karaa akkatti dha'uun beeyne ifuma dhawaa'uu jaan ammas amma jarri maal jechuu jira bar allahumma in kaana haadha huwa laqqa min indika yaa rabbi quraanni kun yoo dhugumaan si biraa dhufe fa'amtir aleynaa hijaaratan mina samaa jechuu jira jarri muratoodha ummanni fa'amtir aleynaa jechuun yaa rabbi nurra buusi hijaaratan jechuun dhagaa mina samaa samiirraa nur roobsi yoo quraanni kun dhugaa ta'e jechuudha mee maaligaa akkana jechuun tun saniifuu aadaa abbootaa saniin dhiifnu wannummaan feete sun haa taatu milikkata quraana kana dhugaa ta'u wanni beenuun azaabnummaan nu bu'uudha awiitinaa jechuun yaa rabbi takkaa nu koottu bi'azaabin aliimin qixaaxu malaalee isaa saniin nu koottu jechaa jiraa jeege sa'ala saa'ilun bi'azaabin waaqi jeemmaas bar rabbiin himee kadhataan isaanii tokko kadhate jaabar bi'azaabin waaqi jechuun azaaba silaa gana arkamuu taa'u san addunyuma irrattuu if dura kadhate jechuudha ila asumarra nuufi diidha bar azaabuma sanuu ni jaalannaadha Allah ummata kara deemu wallaalee ummata hamtuu fi toltuun itti wal fakkaatte jechuudha baramma meekkami namni kana jee kadhata eenyu inni sun Nadri ibn al-Harisi jaan yeroo saniif ka kadhate imma inni khabiira Qureeshiiti khabiirri silaa akkatti waa kadhatuus hin beeku wali qabee jaan biyya keessa deemee informaationa gugguuree dubbii sheekoo fi waan adda addaa kana guuree wali qabee muwaadaraa godhaaf jaan Qureeshiidhaaf bara sanimma da'waa isaa kana keessatti maasiise Allahumma in kaana haadha walaqqa min indika fa'amtir aleynaa hijaaratan min as-samaa yaa rabbii quraanni kun kanuma dhugaan sibiilaa dhufe sayyoo taate dhagaa samiinuu roobsii nu garsiisi awiitinaa jechuun yookiin nutti koottu bi'azaabin aliim qixaaxuma laalee isaa saniin nu koottu saniin adda baafannaadha azaabni eegatti dhufe duuba irraa deebi'uun hin jirtu akkamin namni waan akkanaa kadhata jemma rabbiin saniifuu isaanis amma waqaaluu ni jaan rabbanaa yaa rabbii keenya ajillanaa jechuun nu jarjarsi qixxanaa jechuun qooda keenya asumatti laa addunyuma sanatti nuu fide jechuudha baramma qabla yoomil hisaaba guyyaa qormaataa guyyaa qiyaamaa kajansaniin duratti asuman nu fidi qooda keenya nuti asuman nurraa fixi asuma fixannee akkasuma deemnee jannata seennaadha baramma isaan silaa akka isaaniitti isbir jeemma rabbiin kuni jarri ummata maraate ummata waan ji'ullee addaan hin laallanne isbir jechuun obseeti yaa ergamaa kiyya alaamaa yaquuluuna waan isaan je'an kanarratti obsimee rakkatinati imma meesii halkanii guyyaa isaan kanaaf hin nasiyaa yaada je'ee hoggu hunda isaan gubbaa dhaabbatu hoggaa kana kadhatan akkam tuni isumaan waan nama aarsaati dhuguma
si halkanii guyyaa marxifatee ka'ee deemu kamindaa isaan hin gaafanne akkamittiin ummata kana qaceelcha jeesii rakkatu taa'ee kunoo asii rabbanaa ajillanaa qixxanaa qabla yoomil isaab azaabuma sanuu asin nu buusi nu garsiise hoggaa jiru abdii nama kutachiisa dhugaadha. Saniifuu mee ati abdii muratini obsi jemma. Isaan gaa jechi sun aboo qishina maali kun bar jarri horiidha bar horiitu irra wayyaa'u bar horiidha horiin oduma deemuu hallayyaa tanaa laal hoggaa nyaata arke asumaan odootuma ookayaan nyaadha jechuun hallayya kutaa baramma addunyaa tanaa itti bareedee baramma isaan asumarratti if dura qooda keenya fixanneeti bakka ja'ansan iyyaanaadha dhugumaa qishnuma immoo isiin guyyummaan sunuun jiruu bar azaabnummaan ja'an sunuun jiruu qiyaamummaan ja'an sunuun jirtu beekaa ja'anii mee yoo jiraatte asitti kunoo hagarru dhandhamnee teestii asi fudhannee adeemnu ja'an isbir jechuun obsi alaamaa yaquuluuna waan isaan ja'an kanarratti naafisiinis quraana kiyyaaniis waan isaan ja'an kanarratti obsi wadkur yaadadhu mee je'emmaasiisi abdanaa jechuun gabricha keenya daawuda jechuun daawud faa yaadadhu kaa yaa ergamaa kiyya eeyyuwa daawud faa mee yaadadhu zal eeydi jechuun abbaa humnaa kateessan jechuudha isa humna qabu san zal eeydi jechuun isa qabeenya qabu san faa yaadadhu jechuu inni sunuu baay'ee rakkatee ture ummata keessatti isa faa yaadadhu innahu awwaab jechuun inni sun akkaan gara keenya deebi'aadha jeebar dafee deebi'aa ture inni suni atiis mee yaadadhuuti aaras jiru kana buufadhu jara sanfaa if duratti chilaalii yaa ergamaa kiyya je innaa nuti sakharnal jibaala jechuun gaara ni laaffifne ma'ahu jechuun isaa wajji laaffifne jechuudha akkam ma'ahu sakharnatti rarraasin amma isaa wajji laaffifne hin jaamu ma'ahu yusabbihnaadha if dura rarra'a jechuudha ma'ahu yusabbihna jechuun isaa wajji rabbi qulqulleeysan jenna malee innaa sakharnaa nuti laaffifne aljibaalaan gaara ma'ahu isaa wajji laaffifne jenneen fasarru jechuudha ma'ahu yusabbihna walirratti oofimma isaa wajji tasbiha godhani bilashii jechuun galgaluutii fi walishraaqii ganamuu jechuudha amala galgaluu ganamuu nabiyyi daawudi wajjin tasbiha godhan kunigaa waan rabbiin isaa kenne waxeeyra jechuun akkasuma maasis allaattiwwanii sin laaffifne maashuuratan jechuun wali qabamtuu waala taateeni allaattiin hundi shimbirroon hundi bira wal geeyseeti kullun lahu awwaab hundummaanuu isaa wajjiin rabbi qulqulleeysan awwaabii kanammoo tasbiyaan beekamaadha jarrini awwaab jenne isaa wajji tawbataniirra jarri waan balleeysen qabu yookiinumaa zaahirumara yoo dhiifne maal godhu ijjiir kullun lahu awwaab jechuun hundinuu garuma rabbiiti deebi'an jechuudha dhuguma saniifuu tawbaan matummaan isiitu ibaadaadha hundinuu rabbi qulqulleeysanis jennee fasaruu dandeenyaa jaan isuma kana awwaab kana jechuudha washadadnaa gajjabeeysinee fi eeyyuwa waa fudhatu jechuu saniif naam gaaraa fi waa hunda isaa laaffisuudhaati dubbatu jira jechuudha kasimi musiibaa miti wanni inni dubbatu jiru tasbih hunda dubbatu jiraadha kasimi saniifuu ilma namaa dhiisi jechuudha rabbi wanitti jiru la ilma namaa dhiisi daawud inumaa gaaraa fi allaattii yookiin shimbirroo hunda laaffifnee fi sumaa'uu yoo feenimmaasi ummatuma mataas jajjabaate kana si laaffisuus dandeenyaadha wanni inni deemuuf kuni daawud gaarri hundi isaa wajji tasbih godhu jechuun makhluuquma makkanatti ummatuma si rakkisu kana saniifuu nutis cifraaqee warra si jala deemu si baay'isuu ni dandeenya mee daawuduma sanfaa yaadadhuudha hawaa namaa laaffisu rabbuma humnaanii jara kana laaffisan jiiniidha baramoonni qaraa'isu jiru washaddadnaa jechuun gajjabeessine mulka'uu mootummaa isaa gajjabeessinee fi nabiyyallaahi daawud san wa'aateynaahu jechuun isaaf kennine alhikmata jechuun hayyummaa kennineefi jaan wafaslal khixaabi jechuun murtii namaa adda baasuu kennineefi maas murtii tana beekaa jechuudha mana murtii keessa hojjetaa ture dhugaadha wafaslal khixaabi jechuun dubbii adda namaa baasee himuu beeka jaan yoo faslal khixaabiin kun fasliin maal jechuu adda baasuu jechuudha
saniifuu nama wallole lama akkatti walitti araarsu baay'ee beekaadhamma akkas goonee isai wal ataaka jechuun mee asirratti maawwaysi dhufe isaati naba'ul khasmi oduun yookiin seenaan informationni al khasmi jechuun jara lamaan balaagaaraa turanii sun oduun jara lamaan wallolee sun jechuudha seenaa jara lamaan wallolee khasmiin masdarajan nama tokko irratti ni dubbatama lama irratti ni dubbatama sadii irratti ni dubbatama jan amma asitti jara lama ka wallolee dhamma kun wal ataakaa waysi dhufe way dhageeyseeti information bareedaa tokko jira naba'ul khasmi oduun yookiin seenaan jara lamaa wallolee istasawwarul mihraaba gaafa isatti fooqii qoranii dhufan san jechuudha tasawwaru jechiju gibbii gubbaan itti dhufan jechuudha lamma jarri kun eeysaa dhufe lafaan dhufne samii dhufe jechuu kan nu jira malaayikaa jarri kun lamaan akka ta'e mufassirtoonni keessumattuu wal dhaban qabu jaan shawkaaniin bakka tanatti imma istasawwaru jechuun hoggaanii fi qoran almihraaba jechuun fooqii isatti qoranii itti dhufan gamoo isa bira dhufan jechuudha maali yeroon tun yeroo inni silaa sirdii yookiin murtii fixatee sa'a booda maaliif deema ibaadaadhaaf ka'ee achi seene jechuudha fooqii isaatti galee usee taa'ee rabbi gabbaruu jiramma kana dhufanii izdaqaluu alayhi yeroo isatti seenan san izdaqaluu ala daawud jechuun yeroo daawuditti ol seenan san fafazi'a minhum jechuun isaanirraa ni rifate ni baarage jechuudha maa rifatamma inni ifiifuu namni hogguunda biratti ol deemu maaliif jara lamaan kana garraa maa rifate dhiiroo yeroo duratti namni ittiin dhufne keeysa jarri kun itti dhufee jan dhiiroo way waan biraan irratti hojjetu deemanii waan ji'u sammutti yaadee rifate jaani gariini waa innis irraa rifate immoo allahu alam rabbummaa naa beeku qaaluu jechuun ni jaaniin laa takhafin sodaatiin nun sodaatin khasmaani jechuun nuti baalaagaaraa lama nama wallole bagaa jechuun ni roorrise baaduna gariin keenya alaa baadin gariitti roorrise walin roorrifnee si bira dhufne bagaa jechuun daangaa dabre baaduna gariin keenya alaa baadin gariitti daangaa dabre wal miine faakum jechuun murteessi beeynanaa jidduu teenya bilhaqqi haqaan nu jidduu murteessime walaa tushtit jechuun loogiin hojjetinii jechuudha walaa tushtit jechuun shiran hojjetinii walaa tushtit jechuun haqarraan dabinii jechuudha loogii malaammaltummaan hojjetin nu jiddutti ila sirruma jirtu san nu jidduu murteessi waadinaa jechuun nu qaceelchimmaasiisi ilaa sawaa'i siraat gara karaa sirriitti akkaataatti nuti adda baanu mee nu jidduu murteessii ja'aniin himma jedhe lamaan mee himannaa isaanii eegaluu deeman garuu immoo dura isumaa gorsan ammaasiis walaa tushtit jechuun loogiin hojjetine kaafiraan malaayikota jechuutu jirra bar way ajaa'iba walaa tushtit haqa namatti himuun kaafirummaa nama garsiifti kana jechuun haqarraan maqinii directly murtii jirtu san nu lafa kaayiidhamma bakka tana keessa bar waan jira bar dubbii duraan dabdee jirtu jira amma isaan bakka san sirreessuu dhufan bakka golommatte san jechuudha mee eegi kuno inna hadha akhi jechuun obboleessa kiyya kana je'een himma tokkoga lahu isaafni jira 99 naajatan hoolaa 99 qaba waliya naajatu waayidatun ammoo hoolaa takka qofaan qaba je eeyuwa naajaawogaa jenne dhaltu hoolaati jan hoolaa 99 qaba innini ani immoo hoolaa takka qofaan qaba faqaala ni je innummaan maal jedhiiro faqaala akfilnihaa jechuun isuma sanarrattuu nadaanyoomsinaan je akfilnihaa jechuun eedummaa ilayya isii sanatti naa ida'ii 99 sanatti naa ida'ii dhibba naa guutii mee kam jette dubbii tana keessatti jaanii nama wa'azzanii jechuun natti jabeeyse bakka fil khixaabi kadhaa keessan na jabeeyseetiin sababaa sanis bira dhufne adda nu baasi azza jechuun maal jechuu wa'azzanii jechuun galabanii jechuudha na injifate
fil khitaab jechuun kadhaa keessan injifatee namni tokko gaagaa waan takee duuti kadhate bakka kara deemu nama wallaalchisa isuma takkitti sanaa hunda harkaa baafachuu deema dafiina dhaqqabii jeen magaa itti naa ideidha amma duuba maal jennee qaala ni jeen ammas Daawud odoo kaan hin gaafatin dafeetuma laqad zalamaka aboo eesimiidhe bisu'aali naajatika jechuun re'eettuma teeta hoolaa ta'e takkitti isa kadhachuudhaan ilaani ajii jechuun gara hoolota isaatti idaachuuf siqa takka qofa qabu odoo 99 qabu asnaa ide itti bootu roorroo biraati jee wa inna katiiran min al-khulaxaa'i jechuun silaayis baay'een warra wajji jiraatanii jee shurakaa jechuudha baay'een namoota wajji jiraatanii la yabghii jechuun numa roorrisa ba'aduhum gariin isaanii alaa ba'adin gariitti ni roorrisa illa alladhiina aamanuu warruma rabbitti amananii wa amilu saalihaati toltu hojjetan malee wa qaliilum maahum isaan akkasii sun inuu waa xiqqoon jiran addunyumarraawi jee imma Daawud la tun imma murtii isaati bar saniifu odoo baalaa gaaraa kaan hin haasofsiisinii tokkichuma kana dhaabbatee murtii kennemma wazanna Daawud jechuun hanqanumattuu Daawud ni hubate jan zanna jechuun eeqana jechuudha jan eeqana jechuun ni mirkaneeffate annamaa fatannaahu jechuun bakka sanatti nutu isma laallee qormaata isaatiif jara kanatti finnee rabbi ni beeke jechuu bakka asirraa duruu qaxam je'eeti jarri kun namumaasa namaami kam rabbiin anuma laale malee yaa wana balleeyte jee maalirraa hidhiiroo amma inni hanqana dafee deebuun kun dubbiin duraan lafa jirti ja'an immoo mufassirtoonni bakka sanatti siinfatanuu ta'a waan ji'u duruu lafa kaayefii jiraa ja'an amma duubaree bakka sana fitinaan isaa tamii asirratti immoo warri nabiyyallaahi Daawud irra kijiba guddaa kaa'u jira sun qissaa Israa'eliyyaadhaa darbii ja'an odootuma fooqii isaa san kee taa'utu guyyaa tokko immoo odoo zikiri godhuu chirraan ogaa gallaalu intala bareedduu takka ta qaama dhiqatu jirtu arkee ja'an kanamma isii qaama dhiqatu jirtu garraan rifeensa dheeraa qabdi rifeensa san firra keeysee if dhoysite isiin sun abbaan mana siidhaa namuma ganda san keessa jiraatu fuudhee jaalaltii isii sanaa yeruma sanitti duruu isa seentee sababaa sanitti imma Uuriyaa jedhama namtichini Uuriyaa san mataa lolaatti ajajee jaan dafee aduu jechuudha warra gartee sanduuqa baatee deemu sanduuqa nabiyyallaahi Muusaaf kenname tokko jira kabanuu Israa'el gaafa duraa gizee lolaatti fayyadamuu turte jechuudha na'am isa san warra san baatee deemu godhaa jeeyyan warri san baatee deemu mataa duraati yookiin du'uu yookiin moohachuudha baqaawuma lama warri sanduuqaan deemuuf duuba deebuun hin jirtu yan akkasii sanitti ajajee sanduuqa fuudhee dhaqee achuma du'ee Uuriyaan duunaan intala ni fuudhee jedhanichi booda laalamma yeroo san inni 99 qaba warra 99 qaba Uuriyaa haadha manaa takkitti san qofa qabuufi asuma taa'ee duruu hinaafee isuma kana firraarraa oofee takkitti sana gamana idaatee dhibba guuttateeni isaa balleeyse jechuu garsiisuuf dubbiin tun dhuftee jaan wanni kana ambiyootarraa inuman fakkaatu namni dubbii kanaa haasa'u Israa'iliyyoota qissaan akkasii himamuu hin qabdu jaan abaduu akkarraa eeggamtaniif himamti malee sirrii miti jechuu wanni kana haasa'umuu hin qabdu tun immaa bakkitti inni haqarraa maqe jaan bakkitti inni zigaalame komatame odoo baalaa gaaraa kan haasisiisin kanuma jalqabaatiin murtii kennuu tanaatu sirrii miti jechuudha annamaa fatannaahu jechuun nuti isuma laallee jechuu arke fastaghfara rabbahu jechuun rabbii isaa araarama gaafate wakharra jechuun ni bu'e jaan raaki'an jechuun ruku'a sanii miti jaan kun saajidan jechuudha saajidan jennee fassaruu qabna jechuudha saajidan laa khilaafa beeyna ulamaa jaan jidduu ulamaawotaa kana jedhanii fassaruu keessatti wal dhabbummaan hin jiru raaki'an jechuun sujuuda bu'e wa anaabaan gara rabbii ni deebinaa abballeeyse jee faghafarnaa lahu isaaf dhiifama goone dhaalika jechuun dubbisan nutis dhiifama gooneef je wa inna lahu jechuun isaaf Daawudiif indanaa nu biratti la zulfaa dhihaannoon taatuudha wa husna ma'aab deebiin gaariin bootaatti deebu nu bira bootaa qabaa bar je amma rabbiin isa hogaa faarsu jechuudha yaa Daawudoo jenneen inna ja'alnaaka nuti si goone khaliifatan bakka bu'aa si goone fil ardi dachii tana keessatti ahkaama ummataa bayyansuu keessatti
bakka bu'aa si goone faakum beeynannaati je bakka la dubbiin sanii hojii wal qabatu waan beeytuun faakum murteessi beeynannaati jidduu namaa bilaqqi haqaa murteessi wanni jarri juu dhuftee mon dhufne sheekha dhuftee jirti jara sana kana isin tuqin jara cimaadha wala tattabi'il hawa fedhii lubbuu teeti jalan deemin kunimmaa haqatti himuudha malee waan biraati miti hunoo rabbiin dhufee hooma san gajjabeessimma fayudillaka jechuun si jallisa duubaasi fedhiin kee sun an sabilillahi karaa rabbiidhaa si jallisaa jechuudha amma namni tokko waliyyii ta'eedhaaf jechu shari'aan ala deemuun qabuu jan waliyyiin abbaa feetee shari'aan irraa yoo maqe waliyyii miti jechuudha kaniifuu kuni waliyyii inni wanni salaatuuf hin jirtu inni wanni maaree godhuuf hin jirtu wanni jaan hin jirtu jechuudha fayudillaka an duuba si jallisa an sabilillahi karaa rabbiirra inna alladhiina yadilluuna warri jallatan an sabilillahi karaa rabbiirraa warra jallatan lahum isaanii taadha adaabun shadiidun jechuun adabni cimaanii bimaa nasuu waan irraanfataniif yawmal hisaab jechuun guyyaa qormaataa san subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wasalaamun وقليل ما هم جنة وقليل ما هم jechuun وقليل isaana keessum xiqqoo ما هم isaanu jedhanii dhaba ummata kaanii wajjin waggaa kompeer goone waan jiraatii miti jechuudha la zulfaa jechuun gara keenyatti dhihaannoon qurbaa jechuudha dhihaannoo qabaa nama nurraa fagoo jechuudha